Hello guys, nje kwereka ukuntu wabikura muri TMP. Hariho abambajije ngo ese TMP irabikura nta kibazo. TMP irabikura rwose nta kibazo ntacyo. TMP irabikura nta kibazo. Rero nje kubereka uko wabikura muri TMP. Kugira ngo urabibona izi zose ni withdraw muri TMP. Zose ni withdraw muri TMP. Tugiye kubikura andi cyambere ubuze gukora uraza klika no kuri withdraw. Withdraw. Yibutse munsi turi tariki 16 z'ukwa kane. Nibwo nkoze video. Guys, noneho urabona ko aba harimo kubikura 1000, kubikura 600, kubikura 16, 80, 80. Ngo ni nayo yose urabikura 240, 120, miliyoni 1, miliyoni 2, miliyoni 10, miliyoni 100, miliyoni 10. Hanga so guys, noneho ubwo urabona ko balance yanjye mfiteho amafaranga 12,33. Shaka ubikura 1000 ubikura bitewe no kubyumva. Hano ushiramo password. Hano ushiramo password. Apana ngiye kwinjiraho nyine. Hari password yigezemo ukora yo kugira ngo ujye ubikuza nyine. Ni iyi ngiyi ushiramo hano. Hari yo kwinjira gukora login, hari no kubikuriza. Ufite password ebyiri muri make. Noneho uraza ugahita wemeza ko ugomba kubikura, ugenda kubikura 6. Nshaka n'ibyo mina kibikora ko ye kubikura 6. Hano urabona ko 16 nafiteho tugiye kubikura ayayo dufite 6. Urabona ko tayari namaze kuhemeza meje kuri 6. Then ubwo kirimo ya password. Ya password. Noneho nimara kwishiramo kinzahita nkora tuzaza duklika no kuri apply for withdraw. Guys, mbibutse ko isaha nziza yo kubikurizaho abari saa 3 urazuzuye. Uransa nk'uwatinze gatabwa baba bamaze kubikura bari benshi. Niyo mpamvu buriya bishobora gufata iminota 5, iminota 10 gutyo. Ariko byibuze iyo saa 3 zuzuye iyo bisubikura ndumva nta minota 2 icamo uba applying mu hambere. Ubwo turapplyinga baravuze ngo successful cyangwa successfully yabaye limited nyine submitted. Bivuze ngo twamaze kubikura nitukanda OK, turagaruka ahandi kuri dashboard. Bavuga ngo kubikura ni rimwe ku munsi. Ari kenshi ni rimwe ku munsi. TMP amategeko igenderaho kandi aciye mu mucyo, kuko haba ubu ngubu bamaze kugira mu bantu benshi. Rero kubikura ni rimwe ku munsi. Ubu tugomba gutegereza ejo gusa bamaze kubyemeza, turakanda OK. Teni niza urasanga ahandi hari 13,33 hasigaye 6. Kuna yangaya ejo turayakuraho. Ejo turayakuraho. Kuba tazi TMP rero nimwe mbwira ni karibu iwacu. Nitujya hano kuri withdraw story amafaranga araba araba pending. Tuze dukande kuri inquire niba ari ahangaha. Biragaragara ko biri processing. Biratwara iminota kuko tubikuye saa 3:13 kugira ngo niko muri kubibona hejuru. Tubikuye saa 3:13. Ubwo byose iyo bimaze kubikura bitabiza no kuri status nyine. Bitabiza kuri status amatariki n'isaha bikuriye, ariko nyine urabona ko twabikuye saa 3:12 nibwo twabikuye. Ubwo amafaranga natugeraho aratugeraho nyuma n'iminota nk'icumi cyangwa 5, kuko nyine urumva twapplyinze byibuze. Nyamara urumva ko hari abapplyinze saa 3 zuzuye, kandi nyine urumva bakoresha no rubuga turi benshi cyane. Fata abantu benshi cyane bapplyinge rimwe nyine tu. Buri wese abikurizwa bitewe n'igihe applyinge. Guys, ubwo nuko rero tubikora muri TMP. Niba ngombwa igihe ndaza kubereka agace ko video nyine amafaranga tugezeho, cyangwa se nabyo tubireke gusa nayo ararangira aze kuba hano. Ararangira aje hano sorry, abaye withdraw successful nkuko mubona aya ngaya ameze ko biburangiye. Guys, kubera rero berwana mperuka kubikura kera ku tariki 2 z'ukwa kane, kubera nyine tumaze iminsi mu makonje. Nyine TMP yitabira ibikorwa bya leta, gahunda za leta. Babizi ko tumaze iminsi mu byunamo n'iki, umva twari turi mu byunamo nyine n'ibisanzwe. Niyo mpamvu rero turi kumwe guys. Bye bye. Video zacu nakagaruka. Karibu muri TMP aho uzakorera amafaranga yawe ntiwicuze. Okay guys, nukuvuga ngo rero nari ngarutse gatoya
amafaranga yacu nyine yaramaze kutugeraho, nabasezeranyije ko ngomba kuba message. Guys, turaza turi muri history, urabona ko amafaranga yacu yamaze kuba successful withdraw. Dore yasanze 3:12 tariki 16 z'ukwa kane. Yamaze kuba payout successful withdraw successful 6. Ahangaha mbibutse guys ko bakata 10% byayo ubikuye, ko nukuvuga ngo nyine barasora, ni bisanzwe barasora. Twe tumaze kubimenyera. Kanze mbereke message, urabona ko kanze mbereke, ndahereka gutera gasaba nifashishe kamera. Guys, nkuko mubibona rero, urabona ko 3:20 nibwo amafaranga yacu tugezeho. Receive nyine bakase kuri 6 bakase 10%. Ubwo urafata igihumbi kure y'igiceri cy'ijana nyine, urumva bakaseho 600. No mabona twakire 5,400 from kumu agent nyine wa TMP, ngo ni Marie Jeanne Nyirasafari. 16 z'ukwa kane 2026 saa 3:20 nibwo amafaranga tugezeho. Turi kumwe, bye, ciao. Subscribe. Stay here.